ide luđak u Irsku, ajde, neka mu bude. Ali di ćeš s motorom, kaže mama. Mama, iću s motorom, ne idem nikako, znači. Ja mislim da ti imaš recept za savršen brak. Definitivno, da. 7 godina, ti si tu, gospođa je tamo, kupio si kuću u Dublinu za 2000 eura. Ako je neko skinuo kotač više puta od mene, molim da mi se javi. Može biti vulkanizer, isto se prizna. Sad žena dolazi ovaj vikend, za 1. maj ja odlazim doma, već 20. ona dolazi tu i letimo za Mauritius. Eno dugo ljeto će biti u Irskoj. Fino, toplo da uhvatiš, da I ono iskoristiš. 9. mjesec, da, to će biti 3 mjeseca u Irskoj, znači meni je to fenomenalno vrijeme. Ozbiljno? Da, ja ne bi ovo vrijeme mijenjal, to je meni A zima? ljepše nego ljepše. Pa ja tu mogu voziti 12 mjeseci. Čekaj, ti si jedan od onih koji kažu, onih bajkera, kao nema lošeg vremena, ali samo Nema loša lošeg oprema. vremena, ne. Pa mislim u Irskoj možeš voziti 12 mjeseci, to u Hrvatskoj, možeš i u Hrvatskoj, ali ne. Negdje po Istri. Recimo ovdje na nekih 10-8 stupnjeva ti nije hladno, ne? Nije ovdje problem samo vjetar i kiša što nekad zna onako biti mokra cesta. Pa da, ja ali vidim, cesta nije sluzava. ja kad vidim kišu, ja znam da recimo kod 4-5 popodne će me dočekat sunce i vrijeme za vožnju, ne? Kako motor imaš zapravo? Pa u ono vrijeme sam imao tu Hondu Cross Tourer 1200. Crni. Srebrnu. A sad sam već malo stariji, jel, pa sad ide malo niže. A trenutno je ovo Triumph Tiger 800, ali... S nama je Ivica iz Kotoribe. Ivice, dobro je došao. Hvala lijepo. Zdravo. Živjeli. Opa. A, domaća. Inače, Ivica je donio orahovac koji sam pravi. Da. Kad stignemo u Hrvatskoj, kad sam tamo, onda ga pravim. Hoćeš nam reći recept? Koja je tajna? Pa dobrog nema orahovca? tajne, Mora biti orah, jel? pa orah bi, da, bilo bi poželjno. I to onaj 600, mislim da je 15.6. Najbolje da je onaj zeleni i onda, a ima ta procedura, on jednostavno, ali dobro, ima nekih Koliko je sastojaka. baza bitna? Koliko je rakija bitna? Pa rakija ovo. Ne, Ako ne, staviš lošu rakiju, bolje da odustaneš, znači, rakija mora biti. I tako, ima nekih malo tajnih sastojaka. Znaš šta me sad tu malo buni? Ti si bajker. Da. Pa ne ide piva uz stane rakije. Kako kod koga? Evo, kod mene recimo sve ide. Nećemo, ne smijemo, krenuli smo ovu etiketu, ne radi sponzora, nego zašto piše 0,0 na njoj, mislim. Eto. Da ga ne bi izbacili iz svih mogućih udruga, klubova, svega. Koliko dugo si u Irskoj? Evo, kroz koji mjesec dana će biti 7 godina. 7 godina. Kako sam došao na 3 mjeseca malo? Da, prva 3 mjeseca. Malo da vidimo, da. Nisi član nijednog motokluba u Irskoj? Pa ne, tu nisam, i prvo zbog razloga, znači do nedavno sam bio u svojem matičnom klubu, kojega sam osnovao 2005. Kotoriba? Da, Kotoriba, Rolling Fish Kotoriba, dugih 20 godina, znači sam bio član, ali pošto nisam već 7 godina tamo, došlo je do toga da nema više ni smisla, jer ne možeš biti aktivan, ne možeš to pratiti, a evo došle sam mlađe generacije, tako da... Ti si jedan od osnivača toga bio? Da, nas troje smo osnovali još uz grupicu entuzijasta, evo, 20 godina, klub i dalje ide, sad su mlade nade i želimo im da nastave, evo kako smo mi započeli i svako je dao nešto svoje. Ajde odmah da riješimo za sve koji ne znaju, ja vjerujem da mnogi ne znaju gdje je Kotoriba. Kotoriba vam je u kutu, znači, riba u kutu, u Međimurju malom, skroz tamo do mađarske granice, znači kroz Kotoribu ne možeš proći slučajno, moraš doći. Ono je u kutu, moraš doći u Kotoribu i izaći Kotoriba, ne slučajno sam naletio, znači lijepo mjesto, zbog toga je možda nekad draž te Kotoribe što nismo u tranzitu nekom, znači baš moraš s namjerom doći i pozdrav svim Kotoripčanima, Kotoripčanima i Kotoripčicama. Jel pričaš mađarski? Nemam ti do Mađarom gasel, ne. Stavit ćemo titlovanje, da nekako Samo svake slučaje. PTSD. Ne, nije bilo potrebe jer Mađari puno govore hrvatski. Kako se kaže gulaš na mađarskom, jer znaš to? Gulaš. To znamo. Jeste i piti znamo. Prije što krenemo u ovu vožnju
barem pričom po Irskoj, pa od Hrvatske za Irsku, pa ovo pa ono. Ako već niste, subscribe, pretplatite se, vama je potpuno besplatno, a nama jako puno znači. Isto tako komentirajte, lajkajte ako vam se video svidi i recite svima koji znate. Kako je tih 7 godina u Irskoj? Prvih 3 mjeseca koji traju 7 godina? Pa evo, sjeo na motor, došao malo da vidim, ima tu malo prijatelja da posjetim. Čekaj, sjeo na motor. Pa da. Ti si motorom došao iz Hrvatske u Irsku. Pa s motorom, jer nisam se nikad vozio prije s avionom, pa ono... Kao što je sigurno. Sigurno, a žao mi bilo staviti ono... Znam kad sam rekao da idem u Irsku, kao, a svi su ono poludili, šta ćeš u Irskoj? I onda, ajde, nakon tjedana pomirili se, dobro, ide luđak u Irsku, ajde, neka mu bude. Ali di ćeš s motorom, kaže mama. Mama, ili s motorom ne idem nikako, znači. Imao sam 3 stanice, znači, posjetio prijatelje, a prvi put je bilo kao easy, ali ono, drugi put u vrijeme korone, onda je malo bilo u 2 dana. U 2 dana? 2500. Morat ćemo napraviti nekako putopis, dogovoriti se s njim, sa Miranom, pa sjest na motore i s njima za Hrvatsku napravimo jednu seriju. O da, to bi mogla biti priča. Na, putem stanimo. Baš onak za sebe. Recimo tih 2500 u jednom smjeru, ne znam, 1800 je bilo ružno vrijeme, znači... Pa tamo da se pripremi. Znači ja sam putovao, bilo je 4.5. Na rođendan moje supruge sam krenuo, a stigao sam ovdje na svoj rođendan. Na 4.5. zamisliš ono, izađeš iz tunela u Austriji, snijeg, bijeli si ono, snijeg, 5. mjesecu, ne. Cijeli put je bio temperatura između 8 i 10 stupnjeva, znači, recimo 10 u Irskoj je okej, ali kroz te sve zemlje, više Njemačka, 10 stupnjeva u maju, dobro, imao sam dobru opremu i bio sam valjda dovoljno lud. Mlad, jel kao? Mlad, Kažeš, otišao si na ženin rođendan. To je bio njoj poklon? Sad kad gledam unatrag, ko zna? Ja mislim da ti imaš recept za savršen brak. Definitivno, da. 7 godina, ti si tu, gospođa je tamo. Gospođa je tamo, znači, funkcionira ono... E sad, za sve ove dušebrižnike nije da se ne vidite, čak da pače provodite možda i jako kvalitetno vrijeme. Ja mislim da je provode više vremena nek neko ko živi zajedno. Ok, tu su sad te tehnologije moderne, ali ovako, recimo, ja mislim da ne prođe jedan mjesec da ili ona nije ovdje, ja nisam tamo, nismo skupno putovanje, onak, tako da je, ne znam, to svako malo prođe, opet došao datum i tako da ono, a i kažem, na dnevnoj bazi se viđamo prek tih mobitela, tako da ono, mi uvijek imamo šta pričati, uvijek imaš šta ono. A tamo ono kad se krenete svađat, prazna baterija. Kao sorry, pukla veza. Sjedi, cup, 2-3 dana imaš, odvozi Wide Atlantic Way, znači 2500 Wide Atlantic Way, znači onak, nešto prekrasno. Je, predivno, bio sam stvarno odličan. 3 put sam ga prošao cijelog i možda ove godine opet će se neke, baš znam, prošao sam ga onak. Još ako vrijeme posluži, baš je predivno. Vidiš, to je problem. Prve godine, znači, se znalo da se u subotu u 6 ujutru ide. Znači, nije se gledala prognoza. Danas već malo, baš nedjelju neće biti lijepo vrijeme, dobro, pa tu ću se malo voziti. Znači, prve godine, nebitno kako vrijeme, u subotu se išlo na Wide Atlantic Way. Je li to zbog godina ili zbog godina u Irskoj? A možda zbog pameti. Znači, prvo godinu nije me ono baš bilo briga, znači ide se. Onda sam druge 2 godine, ne znam kako sam to potrefio, da ću to ikad potrefit. Recimo, to je bilo nekih između 9, 10, 11 vikenda kroz tu godinu, kroz ta 3 mjeseca. Znam kad sam čerku zadnji put vodio, znači ona nije nikad probala se voziti po kiši, znači nije kišno obukla, znači ti ne znaš ono šta to znači, ne znam koja je to bila sreća. Neko fenomenalno vrijeme, ne znam kada to je bilo, 23. i 4. tako nešto. Znači baš te 2 godine, znači svi te vikendi bez oblačenja kišne. Znači to je bilo valjda onda i nikad više, to je nemoguće, u Irskoj. Jel ti meni hoćeš reći da vrijeme u Irskoj nije toliko loše? Ma Irskoj vrijeme... Žive za Irsko vrijeme. Meni je Irsko, to se svi žale na vrijeme, ali ne znam, sad baš bi morao 1 godinu pratiti, znači ono, vrijeme kod nas, Međimurje, vrijeme ovdje, kad bi sve to zbrojio, ne znam baš da bi bilo tamo bolje.
Pa dobro, kiše vjerojatno ima više tamo, sad sunčanih sati, to je malo... Recimo kad si u Hrvatskoj probudiš se jutro 9 stupnjeva 10, ok. I ono navečer ti je već 32. Čoveče. Ovdje je 15 non stop, može biti 10, 15 ili 20. Jedino kad ovdje je sunčano, onda puše vjetar. Rijetko kad je ovdje sunčano da nema vjetra. Da nema vjetra. A odeš na plažu i evo te ko da te... To je baš varljivo. Neko tako lako izgoriš. Da, ali ko da te neko šmirglu papirom. Za sat, dva izgoriš. Jel da? Ne znam, meni ovdje vrijeme, ne da je perfekt, ali ne znam, sad da mijenjam za Hrvatsku vrijeme. Pa da bi se recimo mogao neki miks napraviti Hrvatske i Irske zajedno, to bi onak ispalo... Dobro, vrijeme iz Irske. Jel tako? Po vrijeme iz Irske malo poboljšano sa dalmatinskim recimo vremenom. To je samo ljeto kao bi izvuko. Malo da, ali pazi, prvo ja nisam za vrućine, ne. Vrijeme nam je znači, ajmo reći irsko. Vrijeme što bi bilo hrvatsko onda u tom? Pa hrvatska hrana, definitivno, ne. To je ta savršena kombinacija. Vrijeme irsko, hrvatska hrana. Hrvatska hrana. Daj mi još jednu irsku priču, irsku stvar. Šta je dobro u Irskoj? Pa recimo ta fleksibilnost u Irskoj, šta ja znam. Ja sam taj bravar varioc, znači željezo, samo željezo. Time sam i započeo u Irskoj, znači prvi 6 mjeseci isto sam radio struku, pošto sam već više od 30 godina u tom poslu. Onda baš nekak se desilo da sam promijenio i onda sam, mislim, 4 godine bio u bageri i te stvari, mašinerija. A inače sam self-employer već dugi niz godina, ali onda radim za... ti si kao... Ja sam self-employer, da, onda sam... Znači ne moraš biti IT-ovac da budeš kontraktor, možeš biti... Ne, ja sam već 4 godine bio kontraktor za njih. Evo sad sam već 2 godine kontraktor za ovu kompaniju gdje radim. To objašnjava kako ti sebi uzimaš sve te slobodne dane i to, jel da? U biti, pa koliko ti imaš godišnje moraš putovati? Pa ništa, pa nemam ja godišnje. Pa kako? Pa nemam. Ti sam sebe ne platiš te dane. Ja samo pošaljem I would like to inform you if it's a day off, tup. To je to, send, email. Znači ja ne moram baš ovo ni pitat, jel mogu ja biti doma? Pazi, ja svoje godišnje organiziram minimum 90 mjeseci unaprijed, znači moja ova godina već sve isplanirana. Sad evo recimo negdje 5. 6. mjesecu već planiramo 8. mart, ne? Znači svi normalni za 8. mart kupuju suprugama neko cvijeće, ne? A ja moram neko Šta si radio u Hrvatskoj? Pa tamo sam isto to sam, znači sa željezom se bavio. Imao si svoju firmu isto radio kao privatnik? A nisam htio nikad svoju firmu jer znači moja supruga ima to cvjećarstvo, cvjećaru i ona ima taj svoj biznis, pa sam ja uvijek preferirao da odradim svojih 8 sati u firmi, jedan tjedan ujutro, jedan popodne, a poslije znači da njoj pomažem i tako je to funkcioniralo 20 godina. Pomažeš i u cvjećarstvu? Da, pa ja sam... Ti si bio ovaj koji je slago ili aranžman. Baš mi djeluješ znači, baš mi djeluješ kao neko ko... Ono što radi svaka cvećarka, znači ja sam 90% toga svega mogu. Nije baš da sam radio aranžmane, toga baš nisam se uhvatio, ali sve ono što je, kažem, 90% cvećarskog posla nije problem, ne? I volio sam to. Slavene se čuva. Znači imamo vrijeme, imamo hranu, imamo, rekao si, slobodu, tu su vjerojatno i neka primanja, odnosno plaće. Pa ne znam, najgore recimo ljudi dođu iz Hrvatske i kao, dobio sam tjednu plaću, to je skoro ko tamo mjesečna. Pa ista priča. Brate, ali ovo ti nije tu dovoljno. Znači, ako si došao raditi ovdje za minimalac neki, mislim, bolje će ti biti u Hrvatskoj, imaš neki svoj stan, ne moraš plaćati rentu, imaš obitelj, imaš neku potporu. Ako si ovdje došao sam za taj minimalac, ti nećeš, ne da nećeš preživjeti, nećeš, šta si došao ovdje, ne? Znači nema smisla recimo, ok, drugo je sad recimo kad dođu mladi ljudi, nemaju iskustva, ok, moraju, ne mogu se prodati za iskustvo recimo. Ja sam ovdje došao, imam preko 20 godina iskustva u željezu, znači neću početi za minimalac. Šta si? Welder, ok, tu, radi tu. Znači niko me nije tražio moju svjedodžbu, niko. Ne trebaš majstorski ispit, ne trebaš ništa. Znači on mene prvi, drugi dan kaže, vidi, ti to znaš, ne znaš. Moju diplomu nisam nikom. Da, uostalom samo ta diploma, sam taj papir, ako ne znači ništa, da li ti to znaš ili ne znaš. Da, dobro, ali to je dokaz da si ti to... Pa to je dokaz da si nešto završio, ali ti si mogu završiti školu za varioca ili ne znam što kažeš, jel majstorski ispit ili nešto i nikad u životu to raditi. Da.
Kod ne znači da imaš znanje. Ne, ja sam baš išao, ko imam iskustvo, idem na neću sad raditi nešto drugo, ne. I sad si svoj gazda. Po svoj gazda, već dugo i ne znam, ne bi mijenjao taj posao, stvarno mi taj, pogotovo u toj firmi. U 4 petak ti si slobodan, sad moraš razmišljati šta ćeš raditi, tu ti je petak, već možeš nekog odlučiti. I šta radiš u Irskoj kad si tako slobodno, imaš slobodno vremena? Pa evo, prvenstveno malo... Spomenuo si kćerka bude ovdje ili... Kćerka je sa mnom, da. Dakle, ona isto radi? Da, radi, ona već 21 godinu sad. Aha, okej. Ona je došla bez iskustva, tražiš posao ovdje ili... Bez iskustva, i ona isto cvjećarstvo položila sve, nije da je išla onako to... Baš ima tome volju i... A kako nije nastavila? Ali nije joj bilo da ostane, tata u Irskoj. Da sam ja imao tatu u Irskoj, ne bi da bio doma, ne? Tako, ko zna, ne znam, kasnije ali sada Irska je njoj super, evo, nas dvoje, super mene da nekog tu imam. Kako je bilo naći kuću, naći stan, svi se s tim na početku onak tlaka je? Na početku sam malo imao sreću, znači što sam uletio u kuću gdje su bila trojica, pa sam falio me 4. preko poznanstva, prijateljice i tako smo počeli zajedno živjeti. Znači nisi se patio, nisi prolazio kroz one viewinge i tako? Ne, već je sve bilo iz Hrvatske spremno, plaćeno i tako, jer kad sam došao morao sam imat negdje sobu i tako par mjeseci sam tu bio, u stvari godinu dana koliko je to bilo, ne znam točno. Eno kad sam se drugi put vratio, isto sam počeo živjeti i ona me letjela neka... Čekaj, kako misliš drugi put? Pa malo sam se vratio u Hrvatsku, pa sam se opet vratio ovdje. Došao ovdje pa se vratio kući? Da, za vrijeme korone sam bio par mjeseci u Hrvatskoj i onda sam ipak odlučio, opet me vuklo. Jesi opet motorom došao? Ne, on sam s autom došao, još gore. On sam s autom došao i onda isto tražio stan, i imao neki stan. I onda me onako, čist slučajno letila kuća, ne. Pa šta, kažem ženi, a ništa žena, uzeo sam kuću. Kupio si kuću? Pa da, kupio sam kuću. Kako misliš kupio si kuću? Pa kupio sam kuću, dao sam jednom gazdi 1000 i drugom gazdi 1000 i kupio sam kuću. A jel misliš onu kantu tamo? Ne, pa to je kuća u Dublinu, šta ti pričaš? Kupio si kuću u Dublinu za 2000 €? Da, to je bilo onaj mobile home veliki, ako znaš kako to izgleda, ogromno, ne znam, 40 kvadrata što ima. Pola te kućice dnevna, imaš kuhinju, kuponu i 2 spavače čak. Prijateljica mi tamo komentirao, kako si ti već uspio kupiti kuću, kako si dobio kredit? Ma kaki kredit, kupio za keš, dao svakom po 1000 i kupio kuću. I radio sam od kuće, znači, otvoriš vrata iz kućice, na poslu si, ne? Završiš, već si doma, znači, ne putaješ na posao, nemaš rentu. Koliko si uštedio na gorivu, To je bila, znači, mjesečnim ovim kartama. Pa isto čerka kad mi je došla, 6 mjeseci je tu živjela sa mnom, znači ne znam, neko ko je došao u Irsko da 6 mjeseci nije rentu plaćao. Evo, ona nije plaćala. Pa dobro kad je tata imao kuću. Da. Dobro, sad moramo šerat svi zajedno. I šta si radio s tom kućom kasnije? A ništa, morao sam, kad sam stavio oglas, znači Hrvati navalili, svi bi htjeli, znači platili bi mi brdo love, ali kuće staviti, problem je nju negdje instalirati, ne? Jer nije to kao nemeš sad kupiti neku komad zemlje i staviti, ne? Tako da na kraju sam opet gazdi prodao, tak je bil dogovor, jedan put kad ju neću, prodam tebi i super. Izbarim nešto zaradio, s obzirom da cijene nekretnina otišla gore. Ne, vidio sam 1500, nešto tako, 500 € manje, ali nebitno. Onda opet on nešto zaradio na njoj i super. Ili imaš neku najdražu cestu po Irskoj? Pa kažem, Wide Atlantic Way je svoje, ali Wicklow mi je nekako to je tu. To mi je na dnevnoj bazi, kad ne idem nikud, sam tu, ne. Ja recimo, prošle godine, kad misliš da sam ga prošao 100 put, još otkriješ neku, pa tu još nisam bio, stvarno, ali stvarno, i sa autom kad neko dođe pa i malo, neku turu bacim sa motorom. Po Irskom je baš bilo, recimo, zanimljivo da vidiš pa zar i tu ljudi žive, recimo, tamo onaj, ne znam, Dingle, recimo, znači, di je to čovječe, stvarno žive tu ljudi ili je to baš, ne znam, za iznajmit, čovječe, tam kad počnu oni vjetrovi, kad zima, ne znam kako tam ljudi, prežive, super sad ljeto, bilo je sunčano, nema kiše, ali znam kakvi su tamo uvjeti, surovi, ali kužiš s lijeve strane Atlantik, ti si na brdu, ovdje je brdo
Kad je lijepo je prekrasno. A šta kad dođu one zimski dani, onak, to mi je onak, čekaj one ovce kad vidiš pašnjaci, onak, to je baš onak, meni je to Irska recimo, nije meni Dublin, Irska, centar Dublina, ok, otiđeš, ali ono, to je meni Irska, znači neko selo za koje niko nije čuo, da vidim ovce da mi pretrčavaju i krave da se pasu, to znači ono, baš istinska Irska, što nema veze sa ovim gradovima velikima, to. A po Hrvatskoj? Pa Hrvatska, ono, Istrom smo putovali i sve. A ovaj magistralni put Kotriba, Kašina? Pa, to... Dobro, i Zagorje ima svoje. A to sad te čekaju neki lokal patriotizam da izvučem iz tebe i nikako. Sve. Kad su brda i doline... I Gemišt? Gemišt? Ne. Ne? Ne. Znači ništa od ovoga. Samo zero. I da nisi izašao iz tog motokluba, izbacili bi te, ja mislim sad iz njega. Već je bilo vrijeme. Samo kvarim prsek, jel? Volio sam ja popit Gemiša, ali bilo je to... Sad ti od Gemiša samo mineralna ostala. Da. Sad sam rekao sebi, znači u Irskoj pijem samo što mi je najbolje. Svaki dan pijem što mi je najbolje. To je mineralna. Znači ta sparkling water njihova. A onda kroz vikend se može tak nešto, radler, piva, ono, ali svaki dan pijem što mi je najbolje. I ne znam da li je zdravo, da li nije, da li ću umrijeti od toga, uglavnom sparkling water, od nečeg ćemo svi umrijeti, tako da. To mi je ono broj 1, tako da. Ne znam, a mislim da sam dovoljno ovako lud i bez. Ono vječno pitanje je li Irska sigurna? Da li je sigurno? A niti jedna zemlja nije sigurna, ono, ako baš budemo, mislim, sretneš narkoman na cesti i ono, ubodete s nožem, mislim, ne možeš ti tu utjecati, ono, a sada, da bi mogla biti sigurnija, ok, meni ono, tih krađa, to mi je ono bilo, kad sam došao u Irsku, znači, ako je neko skinuo kotač više puta od mene, molim da mi se javi. Može biti vulkanizer, isto se prizna, da je više puta skinuo kotač od mene. Znači 2 godine sam ga skidao svaki dan gore, svaki dan dolje. Znači do toga je došlo. Pa ne, dođeš u Irsku, ono, prijatelj ukrao 2 motora. Kako, to ti se kradu motori. Ja, ono, motor 3 godine star, čovječe, pun para, onak, vrijedi puno. Pa di sada mi ga kradu na hrvatske tablice, ne? Ništa, odmah se ja to u roku mjesec dana sve na irske, unos to napravio, bar da sam ono nešto sigurnije ako mi ga ukradu. I ništa, onak, nisam 2 tjedna spavao, kako ću, ne? I dosjeti se, ajmo kotač dolje. Znaš ono, ko Formula 1. Znači svaki dan dođeš doma, kotač u sobu, umjesto žene, i onda staviš loker 1, loker 2, alarm, pokriješ ga, lanac, ujutro, to sve povadiš lanac, otkriješ ga, lokeri, dofuraš kotač, staviš gore, kad si to sve napravio, ti ćeš se obući, dođeš van, kiša pada, opet odeš, obučeš kišnu, sjedeš na motor, ideš na posao. Dođeš doma, sve to obrnutim redom. I ta godinu i skoro 2 godine, je došla zima, sad ću stvarno kupiti auto. Sam dosta već ono, volim motor, ali svaki dan, kotač gore, kotač dolje. Pa da bi napraviti ta slika, onako došao si negdje u Galway i ideš prošetati po Galwayu i kao nekada ono davno po Slavoniji, znaš kad su klinci igrali onako neka tače s onim, tak ti sa štapom ideš i guraš taj točak. Ne, tak je baš ono, bio rekao, ili ću uzeti kotač, a šta to mi je 20 sekundi, znači ono, tr. Ok, na putovanje nisam taj pištolj donosio, ali imaš ključ uvijek, ne. Pa nek je taj kotač sa mnom u sobi, nekako ono, ipak sam na godišnje, onak, mirno ću spavati, onak. Znači, ja bez tog kotača, vjerojatno nisam mogao ni zaspat, ne znam, to mi je bilo ko neka ono, možda neka igračka ili šta ja znam. Ne znam, iza to neke 2., 3. godine nekako se to prelomilo, ono, dođeš doma, stigao sam doma, ne. A onda se vraćaš nakon 2 tjedna, opet sam stigao doma, ne. Ti to ljudima govoriš ono, pa šta pričaš ti, o čemu ti pričaš, ali ono, skužiš, ja sam ovdje doma, ne, a normalno kad se doma vraćaš, tamo si isto doma, tamo si rođak. Uvijek mi je lijepo se vraćati i doma i opet doma. I doma, Sad te moram pitati ono filozofsko, pa što čini neku lokaciju domom? Pa da, pa nije to kuća koju imaš velika, tamo kuću imaš, ovdje rentaš, skupo plaćaš.
uopće ne radi se o tome, znači. Meni je bar to nebitno, znači kad si ti sretan, možeš Znači, biti sretan i s nečim jeftinijim i nebitno ono. Sreća je ono što čini nešto do... Koliko sam shvatio iz priče, ti nisi došao ovdje trbuhom za kruhom definitivno. Ne, definitivno mi to nije bilo. Kako je Irska onda? Kako si baš za Irsku odlučio? Sad Prvi- kao kad smo sve to ispričali, a kako Da. si ti uopće došao ovdje? Prvi razlog je bio da samo malo ponovim taj engleski i kad naučim engleski idem doma i tako će biti. Pa dobro, jel ti ide? Kad naučim engleski idem doma. Pa koliko ti ide za sad engleski? Pa Cheers. sad sam 7 godina, još možda 7. Kako ti irski ide? Irski? Kako je pogleda Pa irski ne znaju ni Irci, onak. Moj šef, 55 godina, jel ti znaš irski? Koliko ne znaš svoj jezik, čovječe, onak. Mojem šefu sam rekao, daću ti 100 eura. Zašto? Ako mi otpjevaš svoju himnu. I krenuo je on, ali 20 sekundi je pjevo. Ajde, dalje. Otpjevaj mi svoju himnu, daću ti 100 eura. Ma, jesi ti lud. Svi smo tu isti. Ne zanima me odakle si, ško si, šta si, ono. Jel jesmo svi isti ovdje? Jel imaš Da, dojam? radi Jel s imaš dojam? Turčinom, s Poljakom, sa Rusom, znači ima svih I nacionalnosti. na sve se gleda jednako. Nebitno. Po tvom iskustvu. Ja ni ne znam ko on vjere, ne zanima me ono, mi smo svi tamo, svi se slažemo i da bi neko pitao, ja šta si ti sad ovaj, šta si, ja ni ne znam ko je on, niti me ne zanima. Mislim, susjed ne znam ko mi je, šta mi je, hello i to je sve što znaš o svojem prvom susjedu, hello, znači nikog nije briga šta ti radiš, o tu živi ono. Želimo ti, kako se kaže, zabajte. Mirno Mirno more i ravnu cestu. mirno nebo, da. Mirno nebo. Nek ne puše. I nek bude suha cesta. Je. Suha cesta, da, to preferiramo, a ovak malo vjetar može biti oblačno, poželjno, da ne bude vruće. Kad budemo... A zdravlje, najviše zdravlja, ništa drugo. To da. Kad bude zdravlja, onda će biti toliko novaca, koliko će novaca, toliko ćemo, ali nemaš zdravlja, džabe ti sve. Hvala na druženju, hvala na razgovoru, hvala vam na pregledu Hvala vama. i nemojte šta zamjeriti. Pozdrav.